Murakoze. No, 감세. Sorry. And okay, now maybe you know my name. My name is Wendy. Mwaramutse, izina ryo murarizi ariko ndisubiyemo ni Wendy. Yes. Okay, maybe I want to thank you to listen my testimony. Ndabashimiye ko mbona mwishimiye namwe kumva ubuhamya ngiye kubasangiza. So, murakoze cyane. Thank you. So, I stand here because when this month ends, my jeans life already passed 11 months. Mpagaze aha kuko imirimo y'ubukoranabushake yanjye irarangirana n'uku kwezi. Almost 1 year. Ahari umwaka wari ugiye kurangira. But in my heart, I feel my jeans life, the time passed so quickly. Ariko mu mutima wanjye ndumviye iminsi yirukanse. Like yesterday, I come to Rwanda. Ni nkaho naje nejo hashize. And I meet yours. Kandi ngahura namwe. And okay, maybe tomorrow I will go. Eka tubare ejo ntago nzagenda nzasubira iwacu. So in my heart, I feel maybe because of my jeans life, very happy. So I think this time very valuable. Impamvu mvuga ngo igihe kirihuse nuko ngiye ubukoranabushake bwanjye nabubayemo nishimye cyane. And today important thing is I want to share my testimony is how God changed my heart. Icyo ngarukaho mu buhamya bwanjye n'ukuntu Imana yagiye ihindura umutima nazanye. In my mind, I think maybe my jeans life is to come to Africa and help locals and to share like my knowledge, my things. Nari naje ino nzi nk'ubukoranabushake nzanywe nabwo nubwo gufasha abantu bitagenda nkabasangiza n'ubumenyi mfite. Like I come here, maybe I can help someone. Nkazanwa no kugira uwo nunganira. Yes, I think maybe Wendy know many things. Naravuze ntahari ubwo nibyo binzanye. But God prepared the way is different my way. Ariko Imana uburyo yateguye ibyayo byari binyuranye n'inzira zanjye. So when I start my jeans life, the biggest requirement is speak English. Ariko ntangira ubukoranabushake bwanjye icyankomereye kuruta ibindi ni ukuvuga Icyongereza. So because in China we don't use English. Mu Bushinwa nta Cyongereza wasangayo. Like we just use Chinese. Twivugira Igishinwa. I don't have a chance to speak English. Sinari naragize amahirwe akoresha Icyongereza. So this like if I continue living in China, I believe my English is terrible. Iyo nguma mu Bushinwa ntekereza Icyongereza cyanjye cyari buhumire ku mirari. But thanks God I come to here. Ariko nshimira Imana yanzanye ino. So when I meet that environment is to speak English. Icyangoye rero nkigera ino kwari ugukoresha Icyongereza. Yeah, when my English is not good, when the language my language is can't fluently. Icyongereza rero kimbera ingorabahizi. Yes, even though in my heart have many things, but I can't share to you. Ubwo rero umutima wanjye ukawuzuye ibintu byinshi ariko nkabura ukuntu mbibabwira. Also, if I can't speak English, I can't share my heart. Also, I can't accept the heart from others. Kandi kubwo kugorwa n'Icyongereza ibindi ku mutima wabura ukuntu nganira nabo twari kumwe. So because I live in together with Pastor Ko and someone Ko. Kuko tubana na Pastor Ko n'umufasha we. I have a chance to fellowship to them. Najya ngira amahirwe aganira nabo. Yes. And when I fellowship with them, I realize one thing. Ariko mu bihe naganiraga nabo hari ikintu kimwe natahuye. Like my plan, all of my plan is a lie. Icyambere nuko imigambi yanjye nabonye yari ikinyoma. Yes. When I find my English is not good, I can't open my heart to people, and I realize I'm a loser. Igihe rero Icyongereza cyane cyagoraga sinsabane n'abantu uko bikwiriye nari nariyakiriye ko natsinzwe. That's why I find my weak point, so I can come before God. Ubwo rero nari mbonye impamvu inzana imbere y'Imana. And to accept the way
that God prepared for me. no kwakira inzira bwite Imana ubwayo yanteguriye kunyuramo. So I realized God wants to guide me, to teach me, follow the way of God. Natahuye ko Imana yashatse kunyobora no kunyigisha gukurikira inzira zayo. Also, God wants to teach me to live in the new world. Kandi Imana igambiriye kunyigisha kuba mu isi nshya, isi yayo. So I come to Rwanda and I talk with different people. Naje mu Rwanda, nahuye n'abantu benshi cyane batandukanye. And by grace of God, I can use Kinyarwanda. Ku bw'ubuntu bw'Imana njye n'Ikinyarwanda nari nkizi. It's a two language I learned. Ubwo ni indimi ebyiri nk'uyino. It's a very thankful. Kandi z'umumaro. So when I try to talk with people, try to open my heart and to admit my weak point. Iyo naganiraga n'abantu rero nashyikagaho kwakira intege nke zanjye. Before I think I'm not a person who share my heart easily. Nari umuntu utabasha kuvuga ibindi ku mutima binyoroheye. But because help of God, I can see I have this ability to share my heart to everyone. Ku bw'ubuntu bw'Imana nza gutahura yuko mfite ubu bushobozi busangira n'uwari wese ibindi ku mutima. So when the God want to work in me, and nothing is impossible. Iyo Imana igendereye gukorera muri jye nta kinanira. Until now, I can't say my English is very well. Ubu rero navuga yuko Icyongereza cyanjye kinameze neza. But I can communicate with people. Kuko kugikoresha mvugana n'abantu byo nari mbishoboye. I can accept my shortcomings. Nshobora kwakira ibyo ntabasha. So I can help to accept help and the heart from others. Kandi mbasha kwakira imitima y'abandi n'ubufasha bangeneye. So today I want to say the God through my Jin's life and through my Jin's life to teach me and to broken my thought. Imana yanyigishije muri ubuzima bw'ukoranabushake n'umutima wanjye bwite irawusenya. I'm not a person who can help others. Yuko ntari umuntu uhari ngo mbe ndufasha abandi gusa. But a person who need to be helped by others. Ahubwo nanjye ndi umuntu kwakira ubufasha buva ku bandi. So when I found that I was a weak person. Rero nanatawe ko ndi umunyantege nke. That time I realized the people around me will helping me. Icyo gihe niho nemereye ko burya bankikije bahari ngo bampe ubufasha. So also I can accept others' love. Kandi nkabasha no kwakira urukundo nkunzwe. I'm not a person who can love others. Kuko sindi umuntu wabasha gutanga urukundo. Because I don't have that ability. Ubwo bushobozi bwite ntago mbwifitemo. Yeah, if I say I love you, I love everyone, maybe if you don't know me, you think it's a lie. Nshaka kuvuga nti ndabakunda buri umwe ndamukunda ukavuga uti ikinyoma kiraha. But we know the love of God is true. Ariko turaruzi urukundo rw'Imana rwo ko ari urw'ukuri. So when I accept love from others and love from God. Iyo rero nakira urukundo ruva ku Mana cyangwa urukundo rw'abandi muri jye. That's why I have this ability to love the people. Nanjye ubushobozi mba mbugize bwo gutanga urukundo. So when I fellowship with Pastor Ko, igihe rero nagiranaga ikiganiro na I Pastor got one Ko word. nizi ijambo rimwe. It's 1 Corinthians chapter 12 and the verse 31. Ni mu Bakorinto ba mbere ibice 12 umurongo wa 31. But earnestly design the best gift, and yet I show you a more excellent way. Handitswe ngo ariko nzakumenyesha inzira isumba izindi. I can realize the way God prepared for me is the excellent way. Natahuye yuko inzira nateguriwe n'Imana yo kunyuramo ari ihebuje kuruta izindi. So I thank God for guiding me and make my Jin's life very happy. Natahuye ko Imana yanzanye muri ubu buzima ari igendere ngo nishime. Also I thank Pastor Ko and Samonim Ko
kandi for their guidance and help. ndabashimira pasiteri pasita ko n'umugore we ubufasha bwabo bwari ubw'umumaro kuri jye. And also I thanks my best friend and I thanks the brother and sister who was around me. ndabashimira bari inshuti zanjye magara bene data mwese mwari munkikije. It is you who helped me when I was weak and give me a new heart. ni namwe mwatumye ntahura ko nari umunyantege nke nkakiri umutima mushya. So I only have 8 days left in Rwanda. nsigaje iminsi 8 muri uru Rwanda. During these 8 days, muri iyi minsi 8 I will embrace every moment and every second. buri wese andindire muhobere. So through these 8 days, you can freely, you can find me and talk with me. muri iyi minsi 8 ugomba kongera ukansuhuza tukaganira. So thank you everyone. reka mbashimire. My name is Wendy. nitwa Wendy. And you can come to me. kandi koko muze Murakoze cyane. Thank you very much.